kukia kila wakati tu kuambia saa 4 cia wiyonginya saa 6 utuku kati na ende nyenetwa Antikaro nyengwete ya Kilungu ende ni thia na taalamu kibuthukanio ataime kibuthukanio kokonia mitwano kokonia misi na mnyane wa mundi ningo kwete aini makwa nina mundi Reverend Nicodemus Masaka na Dr. Mrs. Masaka umundi nina kopu yani kindu ni kinene tonungwa thiende kana twikwetea kindu kinene kiini mwaki moto kama pasi na nina udhocha ni kana tukwatene vamwindini wa Kilungu kumayu we mudhoche na we naibuso ya either kukuna simu isani ya keli kuandika utumani waku ututavyende utukwatite wingaliko siku kana ukulie oikulyo yaku na utukwatike kioni chaku wala utuilole kwao utukwatie YouTube na utukwatie Facebook isusi onde ni Mutongoi official kuwindi tukwatenie kumayu nginya tukaminukilie Kilungu twivamwe naku ni wa karatuni wa mtukunungali na muonza mwini wa katano mwaka wa 2023 asante kwa la tuatonyela vamwe nenyu saa 4 siatilika kwota saa 4 ndatika 15 ondo nina ke Reverend na nina kenda kitali inde ndao madhocha kila umweni kana aweto isito yake atukethie atavyondo twe chumwa keu na nundu tuyaithe waingi na ndakitali inde atavye wene wewe naeka hata ndini wa mitwano karibu sana musiaesia wa Mutongoi TV Reverend asante Antikaro ne asene wewe wana muthe na wa kwaila kabisa na musiaesia na mwethukisia mwendwa ngi ukeria isi utone ya Kristo Yesu ngi kwatia kana ne wewe wana muthe na wa kwaila umundi ona ngikeria asiaesia maitu na edukisia Islam ngi kwatia kana ne meriwe na Eid Mubarak mundu wa muthe na wola meotani ya muthe nani wa umundi indi nenda ukuhocha noinye Reverend Nicodemus Mutunga wa Masaka musiko wa kamina lo akia kila waite na umundi nitwa abati kakwirwa nake inya siana indi mwendo wakwa na ningi ndekwinene ya timundu mwima egvandi ako card unakula marangwalange mamundu sinila siende gasi marangwalange mamundu mwima niwezo wanao kwa karibuni sana nikana tukafikia kwa limekavamwe. Asante Reverend. Karibu sana daktari. Thank you Aunt Caro. Yutu tavye masito mako officially. Twethi tutiwe nguma siaku we musie uteva ine ndoma na kana nguma ine sio kweli. Asante Aunt Caro. Kwa masito nitawa Dr. Mary Musioka Masaka. Tumioeta Musioka official name. Na nitunga mobea nitungia ngai mobea no ndwa igusoje ya umundi ya kwithwa ni nenu Reverend ni withitwe ayuka mabinda kwa mabinda na muthenya ni wo umundi ni nakwata mwana wa kwithwa ni mwakambanite ni kana tunena ni sie topic ila tunengetwe ni Antikaro na ni mutai ithitwe ni mwalimu miaka mingi na ni mwalimu ibindani lakini undula ni kama no ni counselor psychologist. Thank you. Wow, Reverend ni Reverend wa kanisa wa Nazareti. Yina gudotavye yazi Nazareti. Yuto tavye na kuichao nukaanda vyengaliko ya opasta. Asante Antikaro. Ni dhito ni mwalimu miaka mingi na ngaritaya. Na kwa ibindani dhito ndisomethia part time Machakos University, Daystar University na Scots Christian University. Wow. Yeah. Asante. Yeah. Karibu sana. No se umuntu kwitambulisha. Nikanawe saidia netwa kwatiania. Andi musiaise witu muthinyani wa mundi twinenea yulu wa kuikiania mutwanoni. Trust issues.
yani baby ndabikiano makaeka kwikiania ndini wa mutwano na ni chao kieta iki na kitona kutungiwa hata anundu twina yani nakwe mundi twina kopu nini si mena experience nzeo muno ona mbali na kisomo mena experience ya mutwano numatwane te miaka mingi kwetu itha tuimanya ati yo ila kwethiwa maundu tama kulea kwikiania maumava mambia hata na mundu ailete kwikata nikana makatungia ki so nenda utho cha reverend kama kawaida yitu tuambiana mboya tuambiana ndeto na indi tuikwatiania vamwe ndini wa Kilungu eka nithoche reverend mubira ndikaro na musiaisya mwendo wibala woyi imwe na kwikuni andimo Kilungu cha miongo 3 ibinda na jingite kotheta osoma Kilungu chuchu na muno kikotheta kunene obo wa mundu muka mwailu aniendo usoma omwe wa 11 Kilungu chuchu cha miongo 3 maandiko maitie ngo ya mume wake ni muikia na ndakanyibe wane siendo na keno mweka usio na tio thuku mithena yonthe ya thayo wake ilikana baya muswa wa 10 ukulitie no tonya kumona mundu mukamwailu nundu bata muno kwitu bila twa maliana ngo ya mume wake ni muikia na umuthi timbo twinene obo wa kuikiania I mean trusting one another I mean undu ndona kwase kana I trust my wife and she trusts me takalipo gelawa karatu nuwe kangoka ko tiko kotinda ko makuma saina ko bikia saa 10 no yese the ndie no kanga kulu ale we ba we nau kana na mbio nyunge wa makotine yani marashi asune mao ndiaona nge ko mwe na ndio na nengekwa naona inde ko une pote enda tinene oboju akindu chukita wa kuekeania na ekaite boja ne kana tukabikie kunene aundu twikutungia mubeyanga ine kwithia we museo kwito tai wana katho nundu osobe waku amuthe na guonthe kondo wakila umwe wa itu na chumane kima kumaila tila na Kilungu ki cha kathama kawendo bani bala mingi yo kai katai wana mitwano mingi itelekea atabo yane kana twinene yake nduke cha bata kuikia ni akatika mitwano ukatone usio nye na ndakitale mukawa kwa na ndikaro titumwe ne kana mitwano na alama tusiaisye makabigia kuteleka mitwano neyo tuakema bityo the sietwane ya Kristo Yesu ni twaboya. Amen and amen. Asante Reverend Nenda tutanamba kuendea tuambe kunenge Bishop Muthoka pole nundu wa kutiwa ninya wake asante akaite kwatani undu nusu wa kunenga na pole kwa ndo wa musiusu wa Muthokomi wangai Bishop Muthoka undu wa kutiwa ninya wake no the other day unatiro ni brother yake onatiba the lumai na ninge tuyitikala kana omoa wa kiku we wo na mundu ila watiwa ni mundu wake no koneka muno and more so mundu kutiwa ni nya wake inatiwe ni nya wakwa na inatindito ni musiei ona ke onu tito ni musiei no atiwe ni the wake la mundu watu atiwa ni mundu wake be ukone munene be ukone kumuno na kondo wake tumichuchu twenda kwa Bishop Muthoka pole sana jipe moyo ngai yako ikibina na ngai ayone nga kukila na kutamukondu jobu atamukie aisha yoba ni wanenganie na yoba ni wosete isitwa ya yoba ibikia gutaiwa ko ngai yako ikibina askofu we balawe. Asante Bishop Muthoka musiaise witu wa Mutongo TV ni wetu ile anake Kilunguni ki ila tutena Reverend na ila tutena Bishop Muthoka tuidhi wana Reverend Masaka endi nenda tuli moja kwa moja tulikionana ni witu muthenyani wa omundi nenda tuambililie baba na nene tena ku Reverend katuambie naku newa mundu ume niwe mutwe usini Biblia na mukama na gai acha na agamo ndo mukano wengi ngo isi hindi Biblia ayo ndi Biblia ni sisi hapo ina sia hiyo Biblia ko izenda lingingwe zia moto siazi bala ndo ngingo ya benduka aito ona mabina maingi au mingi takalilo na mukama itu which is very alright. I don't have a problem with that. Ayatambia na ngingo endi ayatambia na ngingo ayatambia ya moto aya nina tumane twinene ayulwa kuikia na kuikiania mutwano
ela tukwasya kuikiania kwina vata mwaumbi ni wa mutwana kuikiania no ni ele sio banini undusu wa kuikiania usio wago kana bata wago na njasya kindu kila chepa kuikiania weto tuteto tunini na daktari na kayonga lo twake na asiali kindu kingi tawa kuikiania ni tachoki tuicheta cha mutwano ni asenu isundu nyumba sia kamba sia kawate ni ongezea ene ugethia beke twike bakela kila kende dot na kiango kingi cha kwa mbemba sia ni chuchu mbemba sia kiswa kikate kwa bitu tera sia kiswa sia chane kwa mbemba ila si sokobando ni kana witha sia si preserve kitwiche tani choke mbwa yake kweta nyumba ano nasi kindu kingi tawa trust kana kitawa kuikiania katika mutano. It is the strongest pillar in a marriage. Kitu kio kezo kanwe kale ni chatho kaba nini. Kola mutwana wisa kwa na wasambaratika. Na ila betho abate kuikiania. Mutwano ni wabaloka. Na mutwano ni wathela. Ko kila tikwita kuikiania ukesa kwethia nini si kila muka wakwa wandabia nicho chago muka wakwa nini muikite muka wakwa nundikite ni asienyo musingi wa mutwano ondo taasi ama binange kana mutwano no wakawana wendo lakini nago uwendo no lazima ushae kuikiania nundo kuikiania kutepo kokatwika ni kuuma banini okese kwethi aki ana atabwe muka wakwa ni nanzika neta wangenga pawambia wendete sokoni nota wangenga bawambia na mukuli ali ila mbesa nithe lile ambia ye nithe lile kana batia lesiano ndona tito na ndabia chagu tangie mwiso wa mwi ni akili anosa musala na kwanjo sola wakwa yani ukese kwithia ni tatita winda bya kindu chagu let me tell you mutwano wothe wakitwe na nzika bate kuikiania uzuti mutwano wakwe kalona banini na ndipo ngwenda na mbolulu mele chuchu na asiekana kindu kitawa kuikiania nicho kitwicheta. It is the pillar, it is the strongest pillar in a marriage. Nicho kitwicheta na nicho kikwate ya mitwano na kitebo kuikiania kutebo mitwano kana mutwano usu wathi kwa na wathi kuthela na obumbe ange banini ningucio konongele ningi ene usio wa kwithwa na kitu gikicheta kiti kwita kuikiania Takitani. Asante Adkaro, asante mchungaji. Ila twane na yulua mutwano na kuikiania. Ila mundu wathi ndukani wenda upete mbesa. Yes. Nikanoke ntha utona kubindwania kilo kwenda na mbesa. Yes. Nao nditutona kwasya kana trust kana kuikiania niyo currency la emotional relationship. Wenda kwithwa na mutwano museo kindu kila kitona kana kuikiania mutwano ni kila kithoa kuikiania niyo trust isu kuikiania kuno niyo currency niyo mbese la yitikilaka katika mutwano. Wow. Kawini kaindia reverend kawini kaindia kuikiania niyo money worth ya mutwano ya mutwano yani ubindwani yani tukwane kuikiania umbikie na kwati kuikia etu akwana undu wenda andukani ukakwanie mbesa na kilo kwenda kutho nikana andu asuele maendanie yes aundu ibukune ya mose yasia kuna amos kelumujara romzo akaratu ya eli makaendania mateganite ona tita kwigwa na in agreement ani makaendania mataikianite anicho kuona metwano mingi ye mane kwethia ukuikiania ko hivyo na nibongwenda batu kasisio mosio makwithia andu nimekuikiania ne mau tondu mukawa kwandikithite na kwanga muikia ndia sema binangi ti kwata wononzika baimodo ta kwata wononzika akwati na mena yenda kame na ko area simute bika okesa kwithia no wanda bya indi ndiese
okati wawe ona to question mark na mabindange to question mark tutudo nini ito tutethesia amundu ne kana wese kwithia no ene no wekala ene tha tuie ne kana kezethia no wekala o we ngunu kimwana kimungu nena na cho munde kijenzi na yuke undu tunenia na kia ndu kina motwana na kiati mundu tatwanite ndekala abunye nundu wona twile tutwingi sokuya ambe anti no trust mundu oyu 100% angulie ko yona mwa ebigeze kadama omundu utuko 100% ne tola kwethia mabindange be omino nundu like Biblia kibukone ya lo mikelungu chakaro mo so wa 10 mande ko manga imasia ba yuma mulungalu aye ona omwe pa yuma mulungalu aye ona omwe na wasi okonga legwenge uyese the tiati kila mundu ena naye kana chao lakini buye leti okeze it's like mundu ka element ka akwate kala andile sumbike ne satani te kala andila mande ko masia kana ne wo munene wa ndino no kasomo balwani wambe wa Yohana kilungu jambe muso wake na Biblia yasia etho tukase tuinana inde neti kwekenga no lagondwe ndene waito inde mbwatu netuko neti kumbula wene mweke kuna ne mulunga luwa otoekea ewe kwa umundu ombitwe peka element ka na ine yatonelile ndino na yatonela ndino yoka yabikia kutosumbeka lakini ikwasha kana tuyekeane ya ewe ko unitekeane ya muka wa wanini mwekezete na kwa nini I want to believe no ndege ni kana anumethe mayekeania tikaro kindu kimwe pembabe na kukwatana kwibunthini yani la tumita connectedness ukeza hivi andu ni ma connected ni kindu kwa kindu kila tutona kwasia kinene mutwa anoni ni trust ino kana kuikiania ku niko connection dire connect ya ila twendo kwatia stima tonto wa ile ikwatana na yuki ni wayola munene ndio essential connection ni kana ando matone matona kuikiani na ndakitali tuoba ni maundu me bandu mo mailete kuikiani me mutwano andi karondise kana nane tambe pambosisha gosho wa ukuikiani ani chauni kana inde tuke ama undwala aina shiki matona ikale na buno nasie ondumwe pala be kuikiania yani ne bethia wape muko ina marriage nundu bandu andu me kuikiania ngalikone laye mundu muka ethia wena mugo mundu muka kamanya yani mume wakwa nusu ne wo maluka kana mume wakwa nusu egisumo na ine mwekezete mundu mukosia kalango yake thina mugo mundu me akamanya yani muka wakwa nusu ne natie na kuzombe mwiteka na kwa ninyo ilobi na ini se ogubuna no mbetele anene muandikite muthukumu wa mundu ume wa mundani aunu methi awa be muthukumu webu wa mundani abe makayange mekala obubu yani ndwane yino be atui makela muthemba no mwekite na no mwekite no isikana no kasi okoko mwithia une mundu muko ukito katia na mali yaku minge muno sindu syaku ila sya thamana na nuko sovete ko ila pala be kuikiania pe mugo tanyone wa mundu na mundu ile badu mbwa ese kana nyendi na anzika muka wakwa no suno mbetele like inalirikane at one given time ngaino ambingo yemwanya na the American na nekala bufu a whole 2 months nekala bandu amile na neso kweno kanoka nethi andu makoma mbetele na kwani okuya na kwano na metele na no mambetele kuweze kwithia be kwikiania ku ni bethia wabe mugo pala be kwikiania pe security ya muthemba ukeze kwithia ya ita yuyu nuko thete okunengo kadi yake
ya bengi endo kambose kanandi ticket kala tibembe tati kwenda na maybe account ni yakwa baikendo na kanenga kadi yake nundu wende town yeno kwatoke kale wow ndokate na mbeza nukwenda ke laisi kuni bembwa be security nina nenga ile asiana kadi yakwa na nini sikilo kuikumia onake ile yakingi kikilete bubu ndosa nundu tiye wetete kana akapikie kosa ndeosa kupala be kuikiania pe security ebina ingeta ibandu ne bana koiye amene ngeta bya siaisia ina amatabisia kana be positions ile simbwasi sia bata muno dayo no amondo ume okese kwidi ya musine kwa kuniwe chairman na niwe treasurer you know tayu pe security simwe ya kwandina kendo cha ubidani aje she has my pin wow yani na pin yake yes no elo ele na no kwiwa na tike no ta wento yune kana na mumanisio yuno okete ne kana wese kwithi ai tuko weta bana asia na pin ya bwana bwana ne yake hii atwana anatebo na ni mitia abubu na baikula kusungushu na bakatu kabe kusungusya na bakatu kabe pe kusola na chawu atwaitu na wese balance wala ne kana ngekale na kwa ni balance wala ne kana kabicha kukube security ndina kindu ja na ndina buya kukube mugo na pe kuyanewa palabe kuikiania ona kauyirwa we mwingi wa kana mbwane bumela matata ma methemba mbona bumela matata ma methemba nundu note sawo tetania note sawo kunwa ni ametho ona mayimbo ame mainge nundu une ka utamini tene nundu wa chao nundu kizete na kwa nini muikizete palabe kuikiania bobo pesa kuchangia kuthengeania ile itaona sungu intimacy okay say there is oneness bela wa meta connectedness okay say with ya tina pesa nubingili tuthengeanishi na uyeze there pe ubodo wa kweka maundo nondo ita yuyu peke nungwenda town na ndie na mbesa ninguti nange mugua ne kana twende ni town na kena maundu ange make ne kana kambose mbesa no unenga kadi yake ngaji utonyezya bayo ukutane mbwani ATM ngainga umya na ketwa musie ayeka maundu alangi so there is efficiency efficiency ya kweka maundu kwa ulaisi pala pe kuikiania ne kana either ongelo tungi twile yes pe yuta yubi ndade kuna covid and wengine manokie manavutwa na mawe andu manasya yaani mundu numanya kana ni navutwa na maundu ni mekalata moma lakini nundu ni mwekizita muka wakwa kana nundu ni mwekizita muume wakwa I have a fallback position ningwe nukabaya musina nenesi ngasubika ningwe nukabaya musina nenesi muka wakwa at one given time kana muume wakwa akambukilia ingi bounce back either kandele sene kana ngabikia kuonga maingi kubalabe kuikiania maisha mamundu ume kana mamundu muka both of them member are cushioned kede ndio baloka imambu weka nesa reverend ndakishaleta namba kunena on that note weka nesa wanene ya ilua covid pe misimingi muno ya tieni ebinda ya covid muno byo waya mundu ume no anatwa town ani wabutwa uyathala ningi ulamuka wake musiwe nekalao imwe musi lakini nundu waingwa trust kaikwekeania ku omuze aendi lobi na ekala na wethi ani tawatia family yake asioka musi wethi andabe kalite baki ingali andikere na kukitu makuweni andikere wakitimba sionane yinenge yoga thene wasioka anundu nakundu neze kaletiu yuyu ndi yona na yuyu ekitali sensi kwake sensi ai asante Ndikaro obu patanusu wa kuikiania yes pate kuikiania andu maitona kunena okay for communication ndo ari bina kwanu mate kuikiania pate kuikiania pemba abe na mathinangi malika ukesaithia kati wa mitwano ni mwimba amuyendo nenga na mawikwatyo yes na ukesaithia ni mutu no share
mawia la mwinamo mawia tasuma kubutwa mawia tasuma kutiwa nwandu ukazaithi ni mutona kushia na kuikiania no gukutuma mutona kwindwa mutona kusonga imwe kuendania imwe mukanenga na binusu wa kuendea na nikutuma family siethiwa couples siethiwa na resilience ya kwenda kuendea yani resilient ni pina wako ugeza hivya nimekuwa maundu imesilete ni momu lakini no baikuweka no mwikita hata no mwende na baikusioka netina mchungaji wanena yuloa stress pate kuikiania pedho abe na stress mbingi na mwelando maikiania stress yenda ni muno ukeza hivya ni minimo no silila sia kawaida no kuthelelo kula kwa kawaida no kuwao kula kwa kawaida no kuwasio kula kwa kawaida ukeza hivya ene muyu wake undusuta mwafia ukuite byo mzee wakande mbea no theleiro withia niona ekito kungenga aye nundu tuikuikiani naye ndu kila kingi ila kwethiwa kwina nyumba no sithia wanangana niyo ukesa hivya ni mwenda na mawoni meki bathukani na mawoni asu ni maeta kibathukanio kinene kwa andu amwe lakini ila mukuikiania pendho abenzi ya nini ukeza hivya conflict yendwa minimum ni kwethiwa ni muikianite kindu kiwa atagwa ni chaguo na kindu kila ukwiwa ni chaguo weyona kichabata netha kinenetwa no ndilikanite zao kana ni amavinda amwe na ndo nwezi ngana nioneka akamayenda kusindo Ndio ndana muoni mazeo lakini mula ona iro tiye awona maseo ayino binange twambata ate kabiko bandu gazete tine tekelana na no ndo wa element isu ya kuekeania ilande tonda biwengiso kuita nukombola ongeza kuita nukombola kana akizo kuita nukombola aingiza kwithia ya tizo kuziokeani after some time imbi aina nwene kila kindu ndabazia kwanza ina chono ndo chona kana ngizo mwe ondu wigite ila sio wigite ndeka no sie kindu ki na ugona esa kwithia na we go by what you told me na njono tekali kubala be kuikiania pe ebinda thingine lo nene abandu ne bana isie emwe kuongele mwe ina marriage ende ne sakana mutano wende nesa emwe kuongele mwe ni tatu nundu kiosho chake na kiosho chako abandu be kuikiania itwe kasio ile itwe kasio itatu nundu achona na nzia yake na kwa ni chene na nzia yakwa na nundu ni takwata ni sieli ni patwe ka ende tapume la kingi chaka tatu we fine tune ki chake na ki fine tune ki chakwa time cha kiosho kingi chaka tatu oithe tata kama no ina variance ko security and stability na variance yeta wani kuekeania. Asante. Ndagitali etwaminana na maundu ala moka na ciana kuikiania na mauseo ala moka na cia na kuikiania mutwanoni na netwaweta ilua ni chao chochotho the ayu isakwithia netwabika bau stage ya twikuikiania tunatwanie tuo sawa kila mundu ayase yes aitwa abika bandu yu niwethia nitwayaka kuikiania nicha ukitona utuma tubika stages twe mutwana mabinda kwa mabinda andikaro andu ni mekala oyumwe na mekala netie ibatwa ndenda be experience zina kwetina kana maundu alama mweselile na kwetina umundu notwana invese ileweka na kolongese ileweka na asuno matuma ando mataikiania experiences past experiences isu ni ukosia kindu kingi ni personal influences notwana ku influence wanandu ala mwikala imwe kula muthukuma wana numaku ukwe babinda maingi tutinda atu yasia ciana ciena peer pressure ni peer pressure make you ona itu tuya andu aima ndio na andu age mates smart kabisa na nuto no kwato tuna na kwanza siendo secretive muno asu ni mato no kunenga o undu maka ku influence maka ululu teacher ukeza hivi ni webetanga undu ni ulonje undu la we elite undu ungu to no tuma
andu matema mayekeania ni sindu imwe wese sindu andu mapushi under the carpet unresolved issues ni sindu ndesiethe wa musi ni sindu nesioka cia mukwata cia kwata mutumia cia kwata mwandu wake kana kimuka wake na yu isindu imwe isukumwa ili kwa buungua mukeka pandu ba kwine ne ashimale siku sikitete kwa na buungu ibithanetwe na buungu no yesa ithia siekala ibithanetwe na buungu na no wendete wakina mukeka ni ndu yesa ithia beka thuku siku tonge itweka kathuku ma wendete saingi kayutulia kwa usiendu cia muthembosu maundu asu atatu na weta maundu atatu mena bina past experiences mukenda mutashia mukenda mutasumelio theini nenda yuelese itumisu osielese na zutu twana kuisolve ata nikana withie ethe mundu maybe mundu wena kindu ta kiu na ndethe ayelewa undu walete kwika yuta twase past experience na seile ni weka ndia na kubikio mundu ndia ataje msee wakwa dale yukwambia ba nikana withie ni na thaliko nakwa sindu imwe nithie twika makosa tuyambia mutwara ni kwithiwa ni wintha wirisi kula wesile na ni wintha wisi sindu imwe cionete itaema kukumelela ingi na itaema umela ni kwithiwa bewa maundu amwe wekie makakwatia kwa maundu makakwatia bandu bawetele mezo kwatia miaka miongo mwatwani atu maundu mwailete in the day one mutanamba kutwana mailete nda mumilete past experiences akana mbone nganongeleka ni ovuvu tayo antikaro ni wo kawe mundu mukana wende na kuyana no ikwatwa ni mathina mevu aba yeso bikia bandu ona mapinangi ne gwa besindu zetu fibroid mundu yeso twika ne woumwa ne woumwa wa mwana kwanza ona ata atwawo yu ukezotuka no atwa wano ile kweza kumelela mweme umwe ne wene thi ndo atwa na lakini umathakati ikethwa mwana mkulia reverend izina zeta ile weta twatwani kana twaile kwambo weta komuta ile mweta mwana twaile ambo weta nundu mwile to weta ona mutatwani mwende na dating tonde ona kebetiwa akakusia akakusia basi antikaro ni kwithitwe maundu ona peo tuma mundu tonosia akana na kibitha na kwanza yetha nini nonie kwa Facebook mundu nasia na twana tutatu waziye twana tutatu na akila thia twa na itwa we mundu thungi ona ndamu tabia kanechau kamwe ona kamwe na tulavana tuyesa kumela webithite yu mutwano wasonga iswe past experiences na past experiences imwe siewo nondo ningolilikana yua yapa nina kopo yue na tane isipyu kwanza na tane isipyu nondo aisho ya siana itatu mundu esibithanitwe mundu no akule wono imbitha ki ni siana ata iloto no mbitha isu nisio past experiences to weta yulo wasio mchungaji ni waweta yulo wa mowa umatona kuka makatumo o uta sotia no yesa ithia ni weka lobithanitie mowa wasu na isu ni past experience yingi past experience yingi ni utona imba mwitwano munthi na arusi nutona kwithiwa kwenu wi mwitu inyaku atai mutwae kana atwaitwe mundu ungi na bakatha be mundu ungi una mutwaiye usu ni nyinya waku na ende uyu sindu isu yokumela watwa uyuko twawa yusi oka kumela utwaiwe kana wikita de mundu ungi ayumelela ba yuko kuya mutumia wa no wese kana mwitu ni wakwa ene isu past experiences yazi ya malisu kwete yani ile kworo ngale kwano ndo beke ndo chaiwe ngale kwesu tuni kethe yawa juu yesa ene sindu nivisi ambe yokusanya na yusi ndo ine sio mundu waileto ndele nasio nikana wese ithia yikesa kukana kuthenia andu alangi ni kwithwa elasio kana siethwa siliu ni sieta mistrust kana kuema kuikika mutwanoni asante eni musia Mutongo TV
obula bonde utwilwele muthinyani wa mundi twindini wa kilungu cha kathama ka wendo kila kikukia kila wakatatu masaani utasu kwambia saa 4 nginya saa 6 cia utuku kati naindi twinake Reverend Nicodemus Masaka na Mrs. wake ni ndakitali wa Dr. Mary Masaka tunenia yulua kuikiania mutwano yani kuikiania ndini wa mutwano Isaya ambe yangi othela natike 10 tuitha tuiminukilia Isaya ambe Isaya kele ndi twalika nibo tuithia tuyosa sibu mautumani maku on the alama tukwatite Facebook kanokione bonde bala utwilo wetha ni kioni chaku ni Facebook ni YouTube tuikukuonde endi asante muno nundo wa kutambania na itunyene twa Antikaro kilungu ni kathama ka wendo tuinene ayulu wa mitwano tunene ayulu wa undu wa kutungia misi undu wa kutungia mitwano undu anenda kulikania kile binda kanati eka kusisia kuyanza yasia mbona nganyena utameka la nesa maybe mekala kuunza nesa lakini baundene lwesi undu wekalawa kwa kunovo utona kwekala nesa so indi lumo kwaku na uidhiwa na mutwano mwailu eka tuende na unenania witu muthinyani wa mundi atunake Reverend na Dr. Mary mbetekilia Antikaro nongele kicha na nonenda kitali tuindo tula tutuma tula tuothothea kolea kuikeania niwene tuubungu ngesoma na kindu kila ngesoma na kila wanda bya teacher go kana ngeso kwatwa ninzika kana ki wanda bya teacher go eko na nimbwana bandela mbeu ya kulea kukuikia mbeu ya nzika mbeu ya kindu ki wanda bya kubata ubungu and let me tell you ka ubungu ne mbwane kanini those small lies ene wende taba kana woiba te simone woiba na winda bya genu gethi anu na ndabya gela chagwo niwambiye mutumia ongewe mwithie masagwa yasia ni na nyuki nina kuru seminar ya ambia nage do malo kana se break nage masako town Antikaro kamwili tukamwe kailobo wane ninyame ngalini na yu ninya umete na ku makuweni na kwa chamo kan aiwa biashara asemba ilo bya kose miyo na yu no na matatu ine ne makuluta maibi ko abandu bakatoloni ninya ona kamwili tukake kalika asisi ende oya timu yetu akwa na dimuti ye musi na yu osa simwela yake akonia mwetu yake hamukolia ende we onomba weba we kata mwetu ya mwe ene musi na ake no mwene ngalini kila songanga oka amudhengea na ni wisi wone withia wapo kwa musi kwata mwetu yake yu abanga o ina ni ngalini ambombo kuna ano mazikula ni chao iwe zima tele manundwa ni chao mbe mayezika na mwetu yake meona kau amukulolo na kuyeno ngenga ini ani wese simu nesiokete na nesiokie no bongo mwingi mabinda mitwano mingi ya nangwa nundwa simu obati toti ne obati toti omuthanonge mutume atio na mbetha ciakwa na yu na binde chene thia kana modest kana bwana no wenda ondiva oka kamba moko na thionge kalonde waya kakonani na pana ile kakonani kange ongele ayena na mbona alo ya ni wende yata ama mutumia kwanza na ni museo na kuende yata mbe ni museo na balaka mali kaili hata kambe kwanza ku ni mukasa bando lakini elango kama sako ne kia bidii ndema zako elango kama sako ne sabale banini lakini lango kama sako nengwe kia bidii ngone na ndile kwa mbukwete kendo na mwe na woka ndo mbilo bati toti tina ewe avenuka meko moko koma o kia the getena na tambo chakoko na mwe kia ba viendo ni umya beke aba moko
kulia kuikiania ni kuthuku. Let me tell you, mundu two small sins of lying. No ubungu ni mwingi. Ai bweni mwingi. Ubungu ni mwingi. Ti atongoi, ti chau, ti andu magezi yasa. Mbo abe kindu kenye tongoi ti acho no ubungu. No ubungu. No ubungu. Tambie na atongoi maitu. Onde bala mathiobika. Sure. Ubungu ni muthuku. Na ke batonya ka Biblia ya cia nene uguo umwe kolongi ebugu ne ya Efeso kelungu cha kana muswa wa mengole ya thandatu amene speaking the truth in love. Nene uguo ko na lo mutu anone andu mebundise kunena ulaguo kila kingi chane no ina kidale ya cia yani tutawana kale kokebu tutawana iko ungua carpet kupithania twindo twa muthemba. Yes. Kingi kitona kuothothia kulea kuikiania ni la mundu tayuni woka wewe wana mavitio no yambe ya kuikia defense. Yes. Uyambe ya kuitetea. Nililikana maandikwa Nathani ela wokie bala benda biti o kamwe no sie kalondu kene nona ya una thinzia mweni waku na wo waithia mwene tibina David wane na kibeti chene cha uria muititi Bathsheba. David aneni onde toimwe aishene ne biti timethone mayo na Nathani amusungi yamwe na kundu ikwa na yakune betetu ni chao cha tumie na yake betwa ni kwithani wetekelile vile ayasia watu ketikila woni mwekeku na ni mulungu aluwa utoeke na uthambi ndugo tholote wa utawa mindo ati kulea kwekeka ni kuma na ni kwothe ya wani kibuthia tuika no buthitie mweme no buthitie muka waku you know we na kaungendu ka muthemba ilaito wana sungu contempt there is mockery no buthitie muka waku no buthitie mweme kulea kwekeka kulikala ndo ni osu indikela kingiti broken patterns ukeza kwethia niwo ona ndwize kiogano kende wenza Nondo weta umundi nenugie saa 5 iyo nenugie saa 8 nasio tuko muthano ronge nenugie kuicha yani okeza kwithia wekala mwekala okeza that is predictable. It cannot be predicted. Muka wakunde so kuli akasya wiba nundu at any given time elande nomba nene mbwane sikia balane nundu of course pema sama bikao kesa kwithia emboy ni singo thono cha samo wa wiyo nenza nengo nasi mungasi ali nebana ni ngombe atumia ngoma ni tiamo na kama kwa kwa nogu emboy okundu wepe masawa bikao kesa thia nene si by this time she is supposed to be in the house. Saa 10 no mwana wale kutho nyumba saa 10 na ile si kuituka no wale kutho nyumba aya mbwane wa familia mbwana masomo ilobi nini si masala woka pe unduto no tuke wokesa kwithia ndise balawe engina ke nunda basiani kana loko tukewa kuna loke so bindwa ni okesa kwithia kiwe ka ticho kwika ela parte niwe mbwana yo ya maisha maku undula weka maundu maku pembo abasania ela ndeno mboka wako ni mbwana ise either ni na the golf club ni ndo ka golf ni ka exercise kana ni kiboyo to muthite ni wakaratu timbo ana kiboyo kanisa ni saa 10 kanisa ni around saa 10 nomwe no mbo aise bala ni you guys of in your patterns ya go guys kwithia tita wisikie bala we na mpwani bandu bangi wathitite ndo weta. Secrets are very bad in a marriage relationship na ni changia ikodho ya kulea kwekali kuikiania nakala kangiti kulea kukeep promises ningwe kakina no ile akweka ningu kwekona no ile akweka ningu kwete no ile akwete ningu utumia ningu utumia no ile utuma hapana embo kiitwa na kasha kiitwa na pai maana makuyendeze bala be mundu speaking the truth in love embo nweze kindu yeka asiandu yeka ke mandikendu yeka na indi kutekwa asianingweka na ula mweso wa mwe yuso bika kana ile binda ile yeso bika no ile akwesa kuyanesia yuende yumundu ambe ya kulea kuyanesia kila wathanite embwa ambe ya kubanda mbeu ya kulea kuikika abale reverend no thoku kueta kuya maybe itwase alame makwete ku court alama kwete kuibani whether ninetia mundu akwa kindu na ndena chocho kweli you know ndo ndena cho ende ndombe ndena cho aikito bindia
baile kwitha baili ata ayo me mamu tembo chuke ya munde ndo nyiba metho ni ma ulo kwibacia na ayambe ya kwifanya ona mabinangi yise the ni sabui oboya saye ne ni kana uiwoneke buyona tho yo ne kwithia wathi ndate bala be mindo ati kana kaboya simu ete ya guka kida kwekie sim card you know na you wambe kaune ka ubungu ka muthemba kaune ka ubungu ka muthemba na mundu mwe ambiye in psychologist isiali andu no makweke ne kwithia andu emuthui andu no makweke ne kwithia andu emusomu andu no makweke ne kwithia ona andu emwitikili andu no makweke lakini ela andu meso manakana what you are trying to portray is not what you are andu mageso mana we fake andu mayizo kweke Auntie Caro. Yes. Tutu aende mchungaji buende na kuelesia. Bubende twengi tonodikilavo. Betrayal in the of trust. Ese betrayal ni Judas yewezewa ni wa betray Yesu. Kubonania. Amubonania. Aiweze kwiyandwa ingi memba mayikalala Yesu ya muthembo. Ya kubonania mundu longi. Na uyeza ethi ya mundu ni watawabonania olongi. Kai kangu ningengelekani ne yumutumio wakwa ngakila twendanitie ngamwia nenga silingi siano na niwe kindu tunachona ngwendo kuwa niwe pepe sindu utabanga ambaje ibangitwe lakini ne wachona nundu wakwa manana kwandira kane meka impasse buying na yuna mwitia mbesa isu imbi ati ndina chao ndinasio na tuyendanga tuikomana na mundu ungi na mundu ucio ungi labda ni relative na imwetia mbesa na yumya aibatholanio yumetoke aimunenge mbwasio cia mubango sunazi na yune wisi izuni radika yawe na sena we mio weta tena no siketha no weti yete no kasi ila ni nasio umunthe ba nienda unenga my sister uiliona kana nienda unenga my bro uiliona kana nienda unenga mundu we kanisa no uiliona ewe sene sie boss ya mundu we kanisa kana sie boss ya sister kana sie boss ya mam kana sie boss ya mundu ngi lakini eno wambetia na wasia ndwi nasio na all of a sudden yambe bandu bangi trust kwetambi yothela mundu be betrayal yibandu iyo na very we statement inezu yo utona kwetia noke wasiebo na yulo mubutone withia be yokin mara kwa mara withio sievia wembo awanyika koita atheni wembo hizi atheni yo mungu wanaoma wembo nyechu na icho na ngeso mana kumela vyo na icho mono ya utabizi mwana bitie so kisini ande sieza yetu eka baka kwa ayesa ulwa kana no nyungwe so thambia na bizi ya mbaka samodu ne tumela kingi betrayal Yesu yani kana kole akoikia ni ani kwothe ya wani ntawathocia mundu la waku kwa andu menyu either kwa brothers yaku kana sisters yaku wamana kana be ume mendo muno na mwitu inya kute undu mendo na amuka ndize kana juno kana na twinya ni momata kwa ke undu kwale kwa undu kwa me close muno kula kwa ya nyambe wa kula kwa ya amuka chuni kingi chotho the kule akoikiania na bane twanene yo ba twasiale embwa mundu umekala ilobi na muka wake kala na kuku na kuma siro mambe ana wa na koje kitize endo mutendeto yuyu mbesa ito memomokane kana ainya ti to mewenya ne kana aimuka nundu next of kin alabu ne sina betrayal ingi sina betrayal sina betrayal ingi ne muno yukauka uma kibeti muno nakala kanga uma kibeti nikweza ona hii weni ndi woka umete town lakini wamba kuisila kwinyako wekala no wesa kuka wesa ukanumba na wesa ukanumba kwanza noboni waya kwinyako noma nene ndi woka ena moi ilobi kano si mwaili
kauna go kauma na nebo be musono na kondwa mundu ume andagatie inya na ithe na akalumania na muka wake na makethwa meke ndo kemwe chambelele baya be muka wabika ala be muka wakutite kone mami tite tumosie mami na keza kuwa nenukie kwacha tite tumosie ene tite ko betrayal is very real ona nini siando ingi mundu kethia ai mundu no kusuka muka ena mwitwija kwate hapo reverend musia nitisokethetie tusekete saa ya keli nikana twende na unena nia iulua kuikiania mutwano inake reverend Masaka na Mrs. wake Dr. Mary Masaka kwa windi nitisokete saa ya keli hivi aya kuna simu kulie yaku uwete woni waku kana kuandika utumani kwisila Facebook pia na utukwatie na na utume utumani wako unyento wa Antikaro nitusokethetie isani yake. Ino ni Mutongoi TV. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wavandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muutia nivesa kusongwa ukethia ona leunu kuema indi niwe nevave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania ainovo wisa kwiya mundu numba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukithisia no kilunguni cha kiwiyo cha mutongo pala utonye ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbeye situsia wiyo nginya saa sita sya utuku kati vaa Mutongoi FM kwatanio ya Mukamba. Ithiandikithie nthini wa Pitch 90Bet kwa silingi 50 na uyithia na ivuso ya kwisinde ya bonus ya kuthokua ya muvakangili 5. Andika SMS na ndeto join tuma kwa ile kenda ina thandatu noti. Lika nthini wa Pitch 90Bet uthauke kateke casino, ligi 90, tournament na virtuals, yani withauka usinde vau kwa vau vatekwetela ndatika 90. Vocha mundu ungi athauke Pitch 90Bet na uikwata mautiyo yani bonus nthini wa walanio wa Omoka na Crew. Ithiandikithie ukwate mautanu wao nthini wa website ya pitch90bet.com. Pitch 90Bet, ukumbi wa washindi. Thauka witu iye, betting can be addictive na nukwa alame na ukuu wa miaka 18 kwambata. Pitch 90Bet ni mbandikithie ni BCLB kwisila BCLB number BK0001157. Wima wamwi nikimwe kati wa sindu ila mundu wa ile kosa na uito na oinki no sio ukethiwa na ndagitali waku ndagitali muvivithie nende na elesia ulu wa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic wini withinwa ni mawuta mutambuko sukali kwambata kana ukathea kwambata kana ukuthea kwa ndakame kwalwa ni mutwe utavua kati wa mawu angi maingi oyu usungio waku uyukwatava kwa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic na yu ndagitali Ndena ni uvangite kana ni withiwa ndakomana naku kila vandu osoko ulaiva kuve naku kila wakwambililia Dr. Ndena ethi omboni pau Principal House wakeli ni masaku CCU House vakuve na Sartaj Building Ovama Smart kila wakatatu Dr. Ndena ethi wa Emali Kindu Mall Guest House na oingi wakatatu ni Tala Ndhoki House kila wakana ni Masi Jabulani House na oingi wakana Dr. Ndena ndethi wa Ovaulu wa Lista Supermarket kila wakatano ni Matu na ni Vau New Thika Lodge na oingi wakatano ni Kibwezi Vau Kings Guest House kila wathandatu komana na Dr. Ndena wote Morning Glory na oingi wathandatu
thantatu ni Kitui Signal Garden na oingi Dr. Ndena ndethi wa Mombasa Raha Leo Complex na kila wachumwa ni vamusini wa Ilovi Ruai Dune Plaza first floor room B3 kwa uvumbi yanke kunia Dr. Ndena unene nake kwisila nambari isi ya simu noti muonza ile noti thantatu inya imwe noti itano kenda isu ni 0720641059 kana oingi noti muonza itatu ile muonza kenda muonza ile muonza isu ni 0732279727 lilikana ni Dr. Ndena na niwa Ndena Herbal Clinic. Agricultural Society of Kenya yudhocha nthini wa show ya masaku ya mwaka huu na ila kielelo chayo ni kukwata mbau nima ya matukua ila yendanite na mawaliu kumanzebe na kukwata mbau utandithia ni kana kukelia ukwati isu ni Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiatives for Sustainable Economic Growth. Show ya masaku yetaeva mwe ene ianda kibadhukanyo alametha mayonania mautaalamu kibadhukanyo na mautuika lelo ni cha kuongelanga ngetha na muno kwa aimia nini kwa kumanenga maubundi sio mani maya matukua na undu matona kukilia ukwati wo kwesela utaalamu wa nima ya ibinda yukite. Show ya masaku ni bandu basio bakusoma na kumanya ene yanda kibadhukanyo kuma sekta kibadhukanyo ta uimi maundu mami kumukanilie ene biasala nini na siya katikati atendithia maundu mambesa tavengi na sako kibadhukanyo maundu mama hoteli na mawona niyo angi maingi uka na familia yaku nundu show ya masakuni ya kila mundu kuma kwasiana nini nginya andu aima na show ya mwaka huu ni kwambia matuku watatu mamwe wa thantatu kubika matuku muonza mamwe wa thantatu na chathi ni vaya Machakos Showground kulika ni silingi maana atatu kwa andu aima na silingi maana elema 50 kwa siana na kwa ikundisia aimi kana masukulu mwethi amwe andu 10 kwambata ni maana elema 50 kwa andu aima na maana eli kwa siana nukwenda kuka kuona ni biasala yaku kana utuika waku ta exhibitor mwanya waku yobo kubika matuku elema maiwa thantatu mwaka huu kwa mabombe yange takwiyosi ya mwanya ta exhibitor kana kuthoa ticket likanthini wa website ya www.ask.co.ke kana utume email kwisila machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti muonza kenda 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 ile thantatu muonza nana itatu kana kwisila noti muonza itatu muonza itano nana kenda itatu nana ile ati ya Agricultural Society of Kenya mitandaoni ya mekumu kanileta TikTok na X @AgriSocietyOfKE. Tumia hashtag tukutane Machakos Show inyo ndhemu ya dhoche nthini wa show ya masaku ya mwaka huu. Lumina International Schools uni waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2 primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9 wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba masaku lelo ni wakuma masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi sia kompyuta maleu ondhe kwambia kwacha leu asa mwonza na iya weyo obisi ni osu musiai waiva. Lilikana boarding yambea kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwonza noti mwonza nana thantatu itatu itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities.
Kisese cha Mutongoi FM na Mutongoi TV nikiende kukwaililia withukesia na usiaisia waku. Ethi wawe na woni, wende kethio, kana maunyungu nyisio yulu wa ilungu situ, tukunie simu kwesila, noti muonza kenda ile itano, itatu, kana ututumie utumani mukube kwa ile itatu kenda emwe itano. Ingi, no ututumie utumani kwesila email, complaints@mutongoifm.co.ke kana md@mutongoifm.co.ke kana utambuke maubisini maitu alame mwakoni wa Sartaj musiene wa Masaku ngoloba ya Thandatu. Kimanithia ki ni kuondwa kwatia miao na miamulo ya Communications Authority of Kenya, Mutongoi TV na Mutongoi FM, ngwatanio ya Mukamba. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, Motorola, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Inu ni Mutongoi TV. Asante na ndi musiaise witu wa Mutongoi TV ni twasiokethia andeni wa kilungu kitu cha kadhama kawendo na kila kikukia kila wakati tukwambia saa 4 sio tuko nginya saa 6 utuku kati na withi wanakwa Antikaro mundini na Reverend Masaka na Mrs. wake Dr. Mary Masaka na tuneni ayulua kuikiania mutwanoni sio ni sindu siao kana ni maundu mao matumaandu maeka kuikiania mana ikiania na maundu asu matonya kutatuliwata etheni kindu kitona kuminwa ni kanando makambia kuikiania kitona kwikwata ni moto ende na unene na mao muthenyani wa mundi na nini sine saki ula edukise kuma mwambiyoni na wabosa o kindu kadhamani kaweno idhiani kuondwa kutungia mitwano kutungia ni amisi kwikala ndini wa mutwano wina muwa undu baatu nena ndeto sia uima ndeto sia kwaka ndeto sia ila ngai mwene wikita ululu milion ndini wasinu kwithani we wambe isio mutwano na indi twi ondune wa ni chao chodho thea kulea kuikiania mutwano nebo indi Reverend na Daktari mende na utuelesia ilua maundwala modho thea kana sinduila siodho thea ukethia kuina kuikiania mutwanoni nenda tuoselelo kuma bau Reverend anene maundu mana Daktari anene maundu mana ilua nikana tuminikile party isu ya musiaise mwando tebatu tikilana kana sinduila yesiodho thea na itumanu mayaka kwekiani yake mwene tuubungo twakela ibinda tuubungo twakela ibinda ndi bana kana ne bana ndi nasio o siebo na tundo tulatungi kwitho betu samubitha ni tira yone wako akwa mandi kwa maiti kana mele makethe wa kindu kimwe mundu atwana na muka wake kana na mume wake membo amatuka kindu kimwe masoani oni maundu ni mo makela ibinda kumembo amakwatania na maundu angi maingi na nicho utokeloke mali cheko binundu wembwa wiko na mwe wako na jo mundu mukola watwa kana mundu umela wako twa kana lo matwana imwaile kwithia mwe na umwe na umo sutebo nzika wona nsiambe otonyela mutwano ni kuikiania ne kwathela tethwa tasia ebo mundu emabitio ni etikila wonu mabitio makumetikile yes and then apologize kwanza mundu wakwikala na yote apologetic ukaze kuthene wako saa utekwasia sorry wimbo wambia kwenda kupanda mbeu ya kulea kuikiania hii mundu nuko saa mundu timo laika at one given time ukaze the okoseye muka wako one given time ukaze okoseye mwemi na nundu wa chuchu etia weke wakana wono mabitio makumetikile tondu tanenga nangele kanyo yanda biti ndukaburie muka wako
ndukavuthie mweme ethwa pe undu mwika maundu ibinda yonthe ethwa na consistency kini cho mwika kila ibinda ndo mundu mbona utukiawa ni mwailo ku kwitikala kana pattern yenu ya thayu wenyu mbwari ilio tajikwa mfano kwa UTT tutele na muka wakwa maana ke wito wa mweso na bine university na akiliana umaruka no imagine ne ko yanza na ume tende utakabuku saina sio tuko saitano na ne mutieto nyumba weka kauka yokanesa kauno kwambio banda mbeu ya kulea kwa ikiania eiva ethaka now samusia muthembosu ukaende ngone ku introduce maundu meu kwaku mutambite kunenania wena muka waku kana wena mweme ive kinu ambao mwito ni kana mwitikele munenania nundu kulea kwambe kwikala ndi na kuketa ba mesani ni ubanda mbeu maundu meu ni tameva reverend nundu aume yendimona lakini aume nimendete kubuthisi ivetisyo kethia nyeno mundu ume umona ku be bandu thowie plot na wenda ata wikiveti chake akita kugokia maybe athowie be bandu be plot okay nita ile kala na jendo ke kama kana ndoto iteke kama ndo ka school nduna ndo akana ka primary nduna ndo akele nduna kitiyo koso na bubu ya nembelelo wa musi otwaite mundu muima we maswani wa make na we sio yake na be pata onembwani kindu cha kuko ndo betokethia amboke ete ya mukau nundu is you are confident evident na ibanu ne ba no get net le andikaro neise kana mutwano ni kind of investment ya ndweli uwe kita 50 na kwangenge ya 50 50% na mutwano di seniority tikito ne majukumu meka bakakani nunu mamdola meka mkawa kwa na kwandi meka koko une kae ila wambi ya kwisa kwiyona taibwa we ba ya yulu in as much as mundu mewane mutwe akwe majukumu make asu anga mundu mukana agewa ni ngingo na mwacho ni majukumu make lakini titikala ne kana mutwano niu wete te 50 na kwanga ete 50 ne kanije uthoke thete na yana karo yutwe ebu mchungaji wanena kaindo kaseo ka nuetie na kwa inetie na ukeso kilia mutwano ni usu wanuetie na kunuetie pageza hivi anuambi obetanga kila wetie pe mundu betandwa alange matesi kana mundu longe atesi na no ubetete no wezi kukuka kutuma kuka anoma akakuwekeania ninonete anoma yuwa mundu mukoko na hivi ku upload ewe kabithite no yesa hivi de kwenda na imutwae na na siana na queen no yesa hivi vuno nukwa kwanza nundu tono kolotaka kuya ndika kewe siana sia kwa siesi kana mutumia wakwesi kana ina uye chao plot yo ni chao kila cha nani yake kiucha atuma mundu usiwa wakendo abithaniti ni chao pe mundu woni ataiki olongi pe mundu woni ane wese itho yona kaundu kanini ni kwata waiwia na treva wingi antikaro niendo manekana tumite misiki bathukani mutwa olo mutwa itwe no lo twanite mumite misiki bathukani na pe misimwe bino kwati munini no yesa ivya umite musiene wethi ulo ewe superior ewe munenembe wothungi na pa enda ikala monitete musiu yongi kana nukwikata kana wakangiwe kana wakiwe kazoma kama bati ni wiki we bati enda wikala we wanekite kana ukekala ubinewe ne we ubinewe uyiwa kwenu kwiucha mwingi ende ni wese we mutwae lakini pendo musiane we matona ukile ngayo tono mokile nanzi yasike bakani yela mo ne kangalikwe yengi bokililwe ba kwa kabati yu mutumia wa kwikwarwa nenzika kana kibeti cha kwikwarwa nenzika mbesa tuona nenga ni mbesa kuya kukekata ukakwe yani kukwaileta ikalao nyumba ya chao okwibunde na mundu usiwe yonania kwaileta ikalao kwikunde kwa uyeza hivi yaneko aini kwethu mundu wa umo kula tumete ngokule ndagitali yeyu twasie nyeninye mutwae na kula natwa maybe kona ka ukwati keka ba na kuito nya kwa manumba ya neki for example yani ndikwatani yana musee wako tukase tuituka kinyako ewe sepe anu mendai
ukwa be class ila sia yako ya India classes ningi sia yako ya Egypt ningi sia yako ya China classes ukazaidi ya emba we wa class chocha wa ile totwa onja na muyega lochani na muyailete kumabu emba we wa class cha bukatika te mwailete kala bukate na muyailete kwambata bewa nenda mweku ya ulungu adhui andu ala nene azumbe na mutwane lego isu na kindu chuno kethia wo ku kambani ukazaidi ya misimena enda ni misi yandu ala adhui yendo twano kwa adhui na kula kwa kuya kwa adhui alangi no kukatwana kwa adhui alangi na andu asuma na andu alangi tamata tona kwikata kukila nitungianga imo bya ndo wa kisomo free primary education na free secondary education kenda ni navikiye kwithiwa kisomo niki empower andu ingi muno ugeza hivi akula kuoneka hata kutekindu yes nundu wa kisomo ni kweki hata ni kuokelilwe na ni wese kwe andu mabanga ene kwe nunu kwithwa kwa ikilasi kingu kwa ile renda kuilio mabinda onde andu ala ni wa maitwana meita metwana ni ngothete ku ande to ino cia nenwa o ilando me ilande to ni cia ba yakasumba thini maita mundu mukana mwitu maimwe ameni mundu mukana mundu maimwe akana manaino wasya no amesia singa likosieli manakana ni wasya no amesia mwana mwenye na mwitu amwenye galikosieli yo mundu umeola wago na mundu mukola wago ukono nduto no kwata andu ala masiani iwe na mweme ukoko kana loto no kwata masiani iwe na kibeti chaku koko kama mbatia wimbo wa useo inonete akama somethetie siani iwe na mume ikumila inonete omi masomethetie siani iwe na mukama kaumila okethia misiye kali ukona mundu ume ta yu kibeti tuna ndio dhika o metokeo bandu ndike weta yani chakiwa nyumba ya ebia nyumba ya room mbewa ya bedroom mbewa ina akikekiwa ma solar panels ukethia baile nesa ne muthoni aitethia ni ciana muka kuna chuchu mana na andu mengwatanio chuma na andu makikiania akwela yani andu mekuikiania there is also empowerment work out there no empower and makwa mundu suna you know like angolilikano tatwano twende otiyananga taina company tutamita Zion Food Products na Zion Food Products itaandikio umeli masianegwe na taandika umeli masian my nephews nikana wizithe nitamokele hata amokele tamabicha bano atama to college aweze kwithia mundu ena kabalua kwake ena kabalua ka auto mechanics ena balua wake wa mindo to auto angali ko unundu wa kuikiania ti yukiliangali kwetu yukiliangali kwengi indi pate kuikiania keza hivi ape mundu kondo manipulate longi na imo binyea no hivi achoka nayo asante endi musesa witu twende na kwatia ni vamwe kwa vamwe ngaliko siku kioni kitu endi wala ende na utukwatilia ondumwe na Facebook na YouTube atukuko nde mundu kwitwa Bene Kongo ambite pamoja sana kuungaliko sia konza ungi kwitwa Mwanza Mwoka Masewani akasi atuivamwe nginya mudia wa Kilungu asante sana vile Victor Nzioki na naandikia mbire kana tuimwe madha musau kumakoya mali no anaandikia mbire tuimwe na methukesie na thia coverage nene ni nene muno coverage ni nene muno kwa alama tuiloele mundu utaandika utumani lakini bado no tuiloele mundu kwitwa Livin Mutinda MC Jabuo ondumwe na Hosea Kimanzi Kalonda usuni reporter witwa mwingi bado asume ndini twende na ukwati ene vamwe asante na ndi ni kwatia nitwaminukilia maundu ala mothothe ya tutana aminukilia antikaro pe kindu kingi kitona ukiandu pe maundu matukia labda andu makatiwa na andu mo kano sindu ila sivya wa stress ya kawaida water floods o kiwile ila kikuka gikakuandu
kana eno kikuke koka kikeka undu you trust, lack of trust ila maundu asumethiwa mabinda maingi couples ndisieka kuikiania for example kiku no anu tusiasi au kona ngalikwe yandu meti wani mundu kana ngalikwe nwengi meti wai mundu no yona undu andu meka kana kila chethi wa musiusu nangi ona mabika abantu makakuwa angi ona mabika abantu makakuwa enda nikibeti kinati utoi mume kikakuwa kana uko na brothers si abinduka kana sisters makamubinduka ukazaidi ndani mali makamukua musiusu ukazaidi andita wambia kukuwa musiusu kana imambe yokuwa onde musiusu kana o twende na kwathi mwanasiana ikula andu mathi mawanasio uko na umunde ni soma kwa Facebook na noni ekibeti kete wone mume niki nikwithwa kisiaite etu 12 yani maita kaka na imasiaka mwana etu miana 12 masiaka mbekeli tu mabika kange keli tu baka 10 na ile na mavitu ka football club ene club jabita nela kebetu kie mutumio eza kuka ku face wanandu make mamuya yu no kwa kebetike atoke na yetu 12 kikuwa na nekeku yunikeku na kene muku miaka ni 48 kindu cha muthemboso no kwa kebetike ni kanoka twa mundungi na ni wese mutumia no bakwie no kwie nondo pesi ndu mundu utaaccommodate ni stress ko stress yeno nelikile nondo wa ende kuwa makuikiania na asie ya mate kuikia mundu mukothu kana nalilika na mundu lonenga nae siana sia ume no mundu ume wonenga mundu ume wonenga nae siana sia mundu ume na yunda nezo eza kuka point inesu nundu hii ukiwawe tenda kitale nikikosea a lot of harm mitwano ukiwawe tacha kibeti kiki sia yetu kwani kibeti njo kichangia kusia kwa siana ningwenda kwisa kukotwele sianesa mundu alete kusia kamwana ata alete kwata keletu ata kana bethe aba ili ata mundu ninisi ndini wa science sio kuonga yobo ngai ichangia balaba nene lakini bado science na yono iwetete maundu mamuthemba tosu nundu onako nina cases mbingi wethe ya mundu no niwe wa siaite etu athi kwa uela ofukuzwane kaneke hata nikana mume atwane asiae ibesi na ndio gizo biko we katisha nure anu tene iba tukone mindo siana sionde siena iko right siana sionde ni siane nie utonyi mekoshawane nondo yuyu itayuyu mbwane mutumiana ni wakani watia mali yake aume anake siana sia aume yaiwa siana sia etu sia ile kwaiwa atio siana sia etu no wakula sia atwaiwe ikethwa sifil kanale nya konene omweani kuwa na imya na maitu lakini mbabe mwetu we kuno ile kwaiwa ko andu acho ndeme na utonyi yima tukone mundu wa kuwa na ula mushuva ukeze kwethe atita wisundu mewa ya sia umundi mwana wa mwetu na mwana wa mundu meme na iko right abai mundu wa ile kwiswa binye wona banini Antikaro yes peka indo kangi kathini tiandu muno especially ikathie wainini peka indo kitawa social rejection social rejection ni ukatwawa no yesa ya musiusu watwawa titona atwaika yes no tawalewa no walewa nandu mamusi nitawalewa no tawatengwa nitawatengwa ni your mother-in-law your father-in-law your sisters-in-law your brothers-in-law yani ugeza hivi ya ino tawatengwa wekale wiweka kana endo muina atengwa wikale wiweka muitengwa muyeli wena umweme yesa hivi nitamwa kana nemi nitamwa nengwa masitwa nitamwa atwiwa masitwa na yoko ne blame ya mundula either ne mundu ume mukanu okolewa bubu mundu ume no wote kwela
mundu bana wailo mande ya muka wake position ba ya katika family no waitwe ukeze ando ne meze yana muine na madika na gene chikebeti jako muime na kana mane yana wanyasi yana na muyi tikela ndiye tikela tikana ta meyosukana mundu mukana wa introduce ya mume kula kasi kula ngendo mo tikano keze dia nyete yikwa modolwa etongi anga imo bya nene nanga tondaya tenye mwana wa muko wa musiusu ono first born ko na nenu maseme yabo kando keza kwidi ya neno niselemu na mamake wa no kie nasia na kila na isi widi anikinga nono na kwa ne mandhiye mwanya na wene ngadaya na keo wezedia ni wandete ni kana wezedia bala ni ungamile ni be kuoneka koko mabinange failure de mbwazi ya mundu me kana mundu muka kuondwa ni kana muka wake kana mume wake akabikia kubudwa katika family yesu na point ya mwiso ilangwenda konene ayulwayo and karoni wigwite kwithwa matukuni kana uima wake liko withitwo wina thina mental illness mental health withitwo wina thina uima wakili na uima wakili ki mutu anoni mutu nakuka ila wesa kwithia be mundu ni ndiye sini tumia ndeto thiba ya kikamba manipulating in marriage manipulating in this way mundu kesaithia ni mwalimu ni ngwata asarali yakwa yonthe na ke mchungaji tuti pastor lakini sarali yakwa yo ni yakuya ni yakuya pengi vikala ebu pengi nienda pastor tuyo wandwa iye niendo ike kila kindu chonde some vya siana niendo twangali ila nene pyo ila nene pyo ila lingo ndiye sasa kana TX kana ene niendo twa V8 na no kando ye V8 ona yapo thukandia no uo keke no uo kametwa akila bandu na mauta na wakwikia ni wese yu bunde benda pasanya by the way akaje trust ithela uyesa hivi ya mundu umothu ni watu miwana kana mundu mukothu ni watu miwana ni wese bu watu miani mana ino ele ni uyesa hivi andu emano iye control mentality na ende uyesa hivi ya kindu chundi kithuku muno na ende une boboka kila kisungume ukita abusive relationships yani ukesa hivi ndiye se ulono kwiwata mchungaji abusive relationship yona tachawo abusive relationship yo la mundu watumia mundu wake naye nondo yiyo mbwa ita for example kumutumia ondo batailite ene na mundu aitumia kondo batailite na imothe thioke zaidi slike nitawida watumi watakana ndo watumi wana nobubo ma violence obubo ma ka obubo ma kumana obubo ma kutumi wana yo gezede slike ai musala wa mundu no woswe no kethia we mwene ona ndatielwa kanika simune ka muthemba ukatumi wana yatemba ateke ndoto no kulia uikwatwa ni mental stress uikwatwa ni mental health issues no uikwatwa ni low self esteem yesa thia ndwenda umelela kula kuyando nondo thiweka lata wata wombiwe kiwu wi mutwa none lakini wombiwe kiwu na mundu la wakombie kiwu ula mwikalayo best story na samba mitandaoni ya jamaa umwe na thukuma ofisini fulani na yu aukatuma ndona mundu muka wa wiyani na mundu muka either na demands ndena kipetiwe lakini kuuyani atuma ndona mundu mukongi na masa obikia bandu masya mundu muka wa wiyani ata demands mbinge muno asya enda ndisi kithekandi enda milioni siana ta nundu wa keep either tu atavia kibeti cha wana blackmail kibeti chake inake mundu muko wa wiyani ma kwati yani anengwa ambonengo kila wanengiwe milioni ndanengwa tionde kila wanengiwe ambo India athi atavia friend wake obuyane indu isi akasa ingimeke wi yona kendisi ni wewe ndio tabia kibeti cha mwana bado mutumia ozu anesi ekwiye kiliango lobani neno nakwie akwa
Ngewe suni ni na mesomi ni na ni na kopia yo na wake na wa thingi na no ne wo kilia ngolobani akitokwa pressure too much ni yuni weta ki daktari kwa secha mental health hangethia ni wa changanyiki wandu isi winukite kwa kibeti yukibeti kitabiwe na ndu isi wisongia cha unondu sindu ila siwetu ni siokwe pe andui aume makatie kanwa kama kathi kuthukuma nthingi na mundu aithukuma nthi icio ayuka aituma mbesa kula kwi labda muka wake kana kula kwi mume wake na aitumia mbesa icio kwa nziengi ileta ilite uyesa koka ko watuma milioni kila muthenya uyethia vaikindu kipo na uyesa ithia kwanza kibeti ndicha ndie kana mutumia ni watwaye mundu ungi yu yoka kwambia scratch uyambia zero yu enese andu ingi muno meki by the way no lack of trust so ambao kwatwa pia yu ni depression ukaikwambia ingi zero na uyoka kwambia zero labda utiyo uyangalikwe ya na nona thukumia wizi ukite kwidia kila mwai wito mamilioni ile kana kila mwai wito mamilioni mwe no yuka kwithia ni bathi ai na ndawa ya ndo sino kumeleanela let me tell you ila mundu umbukia munyanya kana umbukia muka wake kana umbukia mume wake mundu no to no thata akathata muno bio lakini kwekea nayo kwimbo akwa bakubi ila mundu sincerely kana woka enyibia emabetio na asia ndekiana kwetho ndo suno ne thiwe kaka mwana no kia kasembo babe mukaka mwele ni mwene baja we yani ena itabise mundu mukonge ni boya ne kanoka bikie kondekea Reverend wawona ta ainge matona antikaro ogweyigile ngolobana ne ko ona osu tweko diko usu ya sima ko yanza na gweyigile ngolobana ando methukuma oba town sila siko skena mundu akathukuma ilobi na pama saku na kuya muzuyenda uandikite shamba boy ekala na kibeti chaku na uyesa inuka mundu ume ayenuka ayethi akibeti iche kiata cha kwatanie no mundu ume ola cha ula wa imabu mundani yunue foreigner yunue odhama yunue mundu ume odhama na ume ngi alame mataoni nimekangitu na kamo mundu ume akitui and this is real ni story ya kweli ozio wethe anokushuku muka na mundu fulani neighbor wake yuethe awende kala town mukande kala musie lakini pe neighbor mushukia nake totula tusukuta bawa kwa ngania yonekanga bako aku yonekanga avie afix CCTV kibeti kitese yuethe akila chonde kikawando naningi you one time muse usuo kie ombania atumia motui na eta kibeti chake na mwana usu na kibeti chake na nene abumbe wa mwame ati you officially nina kulenga kibeti kini chaku na kwa nyosa kichaku Why? Kajicho ziongeje tegelele ingilezi kila naye na mbeza kwanza wae na mbeza ukibeti chake chosiwe wae na mbeza dino la yo maybe neno kanga lakini mbeza haina si antikana mundu ala mekome na wia na yunge wena ya kuekia ni ayo ina mwingi muno lakini nundu lotoneka thank you asante ni musesia twende na kwati mwendini wa unene ni witu mnyani wa munde ilua kuikiania mutwanoni namba yetu ya kisave ni 0792792553 anoti muonza kenda ile 5 erewe inondo utona kunena kukulia ikule yaku twina reverend twina ndakitali na no mwalimu wa maundwa mametwano na kukunikila ile kosiano wina busoya kukona simu kwizala Facebook pia na utoandike utumani wako kesa hivi anetwa kwati ya Facebook yitu yesawa YouTube yesawa na indikione chaku namba ya ki7 ni 0792792553 isi noti mwanza kenda ile 5
533 kilungu nikathama ka wendo na indi twende na ukwatiania moja kwa moja twende na unena ni atwasisya muno twakunikila mundu ala mothothe ya kulia kuikiania ni kwatia tukite pointi ya muthia ala indi tukithia tuisisya pia wende na kuna simu yaku wa kuna simu ine tukithia tutona kumikwata na wisunge wekule yaku kana woni waku ula ukwete tuisisya ni maundu maumoneka ila batewo iki kumutwanoni lichao kitono tuma umana kana mundu waku no yaka kuikika kana yani mutwano nwethe wa na mathinaso no tambelile kutekasi yale bebe kino kumazungu mageta emotional fallout be sindu ituthengea nesia tatitwanite pesa kwithia mas mewile thaitu maswanio maitu feelings itu with one another emotions itu jazeri akindu kimothatia no kindati kindu kimwe withia moyo no kimbe withia moyo those are emotions na bala boka kulea kuikia ni atibika abandu keza kwithia kwanda kindu endegwe nicho kimendesia ko kwana ni ila ngona ga tokwenda kwaro ne kautanu ga muthemba nibona kwa nangathia ne kanegu ko there is emotional fallout ila boka balika kulea kuikia ni nzika sio kai katonyela na let me tell you koka kwatwa inzika mutumia mwaneze bandu yani watu bandu kathogomani na yuyu mukakila sia ndete osini okathia akasemba kaliza bandu kitini nekanazizie ene mugande tozini enena na obanzi kana akaumetina agwite ota kana agwite banda azizio logo yekietha ni nakeno ni ukulia nzika si nito nanda sieke wiu nzika ake weu aye nzika ninge na kewune genge juno kewune kindu genge kesiawa ne kulea kuikiania ugaze kwithi anu wakwatwa ike weu kwando kewi ya muka waku kewu aendene sa okewi ya mweme okewu aendene sa na ugaze kwithi ni kindu kiyu kwendesia nibaka biga abandu ugeze kwithi balaboka andu matekuikiania beka communication breakdown ona paipinda cia kweyange wemwe paipinda cia kwitikela na maundu imwe kila mundu e parallel no longi waende tu na kolongi aende tu mwe kala muibe tu kana kibeti cia kukitika changana ni ondei na kwitu kawangana ni ondei keze de tabe ondo no mwe pomokabiki agwithwa mwe kitali mwibigia abantu yisireta mwetela nite wikilo yesi mondio wena nano yuko bani ngone nana tutulu wena nona mundu wena nana mundu yu babe ni ngona ndo bangu ne ene kana inguli akawase kukathekeke eko tayunye ne basta simumbinge bane siaka you can is anila inanu kaladiana demwe na about 8 of them are women 8 of them are women kuko ala ingi okethe makunde simo banaka you kese kwitheshla ike nitangwende kai nundu wanzika nitangwende kana mino kuno one mundu mukange delete ona mino kuno one mundu mukange delete nikana ndike sokulwa na mwana ono no inde you interrogation is in the where were you where are you what was that ndia kuye na imwe nenezie no ezio kono wazimwe wanaona kangwete nengeta mondo lift na kwa ni mundu na kwa ni nenga wa lift kuna kwa nenga lift karo ndikwete anzi ya yungwezi ngautia nondia wiki watu nelu Tona gwida kama numakakangi genzu isi ambate etu tena kone zao zukuicha mene you nzika isu nendoku na baibi kaba ando inzi ya yani muka atuika polisi wikili bika mumbo usuwe na keno ene ama ni avaonde usuwe kukweta no kana ukethe wikule kibetisha kusuwe kukweta no usuma aketha dieno na keno utinda na ndondo iza kuisembusia muthembosi siebo nimo bika abandu keze kwithia ni mwambi one na tobungu kana ukeze thia
bandu ba mutabye go wambe omunenga piecemeal ni kana wizethia ni wabetanga zikazi yake behavior zikoka itesi ya kawaida ukeze kwithia no wambe yokia mukau ni wambe ya ku withdraw ni wambe yokia mweme no withdraw ndi mutabye sindu ciothe nga mutabye zimwe nusu nene no wekala police nene no wambe endo mu control ici ni sindu ingi ciuka gumela mukabika bandu ukeze kwithia islaike no wanzike ila wena sio na nombu kino na kwata weka you tit for that atunguma yaze it's a fair game ena mundu moka abandi kwikoza wako ngori koza mundu nona inde paipi kabandu mwizo bigia bandu izithia pepe practical damage onanizo bigia bandu ukeze kwithia ilanzikanisie so sia kibwe kila kibwe ni chezo sia on a plotting to kill that particular person peke no kizo mago makande ni bina ndo keze it's a love triangle mundu mukano waiwe tolo no waiwe na gomi ndone na wana atwika kwanga ki kuona kaabwa ato oyo nundo ina tatu ya munge aiye anova ngulu kane love triangle it's a love triangle kai enene wambie mapenzi na mundu ungi amume na akyamanya engi na sindu sia muthembo ikusia muthembo sune mbinge katika in a relationship na sindu ichangiawa ne kulia kuikiane atambelile na kwasia kana it is the pillar the strongest pillar in a marriage minus that one let me tell you kigweja atonyela ido ko isi atonyela misi zika isi atonyela misi na kulia kuendea ne kwa atonyela misi nitutona kwasia kana be kindu kingi kimbo akivu niweka nesa wanena yulu wa mewileno mundu mewileno emotional ni mewile anu imakwata wakitai kwanza mundu akatwika wakitai ukesa hivi yai mbisi we mukwate langaliko ziva ni watu atwigi wakitai kithei we manda matani ma mukwatania namo mundu ni mubyu mbisi ni mubyu muno ukesa hivi ni wa mata ni kukwatwa na matambala na mundu ovyo beto akwata wa mathinangi in psychology twasia wakwatwa ni maundu atha ukwata wa stress na stress icio kaingi yongelela blood pressure uya kwatwa na blood pressure idio siala mawangi wikwatwa isukali ene mawamba tunanda kame sukali yesa ivya maumio kendo kenini na eno yesa ivya mundu nilonena nyana a friend of mine imweta friend nundu enda ni watesa kwa ni mume atwawa na nundu ni wamoteza omuno na asiasia na imwana na weza ivya wende ni wakolila ume yani sia ume na mume na imwana ivya siake kulia ikatwa mundu mukai mutheni na binda yemwe hospitali ni wenda kuya kelitu ila waseye vya siacha ukeli kamwana abanga kwenda kuya kelitu kamwetu na abanga jama na ndakitali undu mezo pasi wakeli mamu kuanisie so be aguro polisi wale anjembe mamu mukuanisie kana weta mazieta ndi mundu mwamu no example these are examples na si kumbi na niwezekana mundu waku ebinda yabika akakuaniwa mwana ebinda yabika na nundu mume aina tabia ya indhuku ukeza hivi ona nde ukolia numutwe yakasia na nde ukolia ebyo bibwano ezibitale kana no siye kana bekiwata akiti omuntu atu pressure yambata na ezibitale na pressure zuwa zaidi yenda pressure la ingije okaongeleka ningwenda kana kaka ngini na ndikwenda ka na ni wese mawo suma minolika ange mayendo ana reverse kabisa mayendo ana ange usiokanetina malika nime na ndo ingi sibitale mawaite na ndo ingi mesine maitu mawaite mawaito ni wo na wo umete kwa makuwekeania kwa makuikiania wo usunungi yukendo kala kingi tutona kwasia ni peange namo mabudhitie spouses sio ukeza hivi anu ni peta resentment yani ukeza hivi no musisia
wimuzizia ta tote waku na tote mundu na tote wothi yake yani ni tabadhei ukazaidi onani unene abai kuyai ndi kwenda kindu kiliona ukazaidi atitonegwa ayaze kiuno kwenda mundu ndwenda umigwa na isu siokana ni emotional displays aende unazo isu yoko siai behavioral yesa hivi nao maundu alange mene mundu metio miendele ne yalioka mikile ya undu mukeka maundu ne yalioka sindu sionde ne sialioka uyesa hivi apia mundu nukwenda onoke saidi ani waambia kwa avoid ulongi ne mutumia waku na no mu avoid ndo Duenda enda nikindu kwenda kaboka tumia kana nikanakoke abe mundu mwambio nyoki kana kwambio nyo bangine kwetha ndaike yamuka ekana mande samuyingi ya kwibweka anundu muka bwa ka wabalani kile ati abwa atoweta ne agwa naume abwa atoweka ali mundu maliko kine nekana kusoania kindu ndenda uswania kindu enda ikala sasio nde etumbeta zindu naume nge mambe yakunywa nange makwatwa ni mambe yako sala ngivo ni kizungu yeta taking others for granted because if you your wife ndiye sike kitutono meta hata kikamba yani ukazaidi ya mundu ukitwa muassume ukitwa muassume ana mundu yo bunomba notebisa tena maundu ile andikaro tine sonene ni area sisiba ila trust issues ili kama na tita tu isonene na tena ndateko itia le na 5 mane no tukweza ko kaingi labda indi na indi trust na yeye kale kana kuikiwe la kwa kana la kwetwa kuteku kwa ilo tonge wata kwa maybe kaune kaile kweza tuwe kaneke vinda thingi nundu ne kaindo kateka kwa harakishwa tima isu ile ene kwa tende nga yatu etikilia wakatoneka wakatatuukite no tukaminiya ndo twanyaka neka naindi ukethe anotwa twaia amaundu misingini la ya elite na nundu nateka sito niona sia neta sia thela kuilanda teka sia muthiendi mwaile okuta ndo ala memetwana onituiminukilia nawe kamwitu kambia we mwalimu wako yundi si reverend ikanenda kitali ni kwacho notaiwe kamba mulaimu nika munyanyawa kamba mulaimu kasomea Machakos primary yes na hivyo ndio tusome dhetibu na someza Machakos primary for 14 years nakambia ngedasie reverend ngedasie Masaka ai mwalimu wako asante yes aitendo mine akibende kitu na okutungilela chuo kikimwe chakwasya kana undu wita wakuikia trust neyo kitu cheta cha mutwano ila kitu cheta cha mutwano cha kuikiania chombo ni muthwa kana ila kitu cha mutwano choka cha via na chethwa gitebo usine mutwano wa kuthikuthela usine mutwano wa walika wa inene usine mutwano na beso bikia bandu kechethi ya mundu ne woyi muka kana mundu ne woyi muka kana mundu ne wekiwe sumu kwa imagine yani ndita kitumi cha ukoma yani nena nzika nundu enesi ula nena kene moekezite ombi ya liubuono uya sasi anata nedine de nangi koma nundu enesi eteke anete ko ebinda yonde motwano pedwa bekuikiania tisomie bandu bekwasi amume wake no moekezite na no mwekane sana tio thoko ko pala bekuikiania nibo bembwabe usi pala bekuikiania pe security ya mutwano pe safety ya mutwano pe mugwa mutwano ni pe kwaka na mutwano ni pe ene maundu mathuka wina kituo cha kwaia nundu pe mundu la umwekete na nibongwasia tite kaimia kuikiania ona ka ubinda ila nyingi tukoko kula ni ali yala na yokuikiania akoka kwa the life utungi ya wata na tine so kula ni maundu ni meba alatwa ile kuikiania lata ilone ni maundu maki mbesa maundu maki ukomoni maundu mamithemba ngamelavu reverend izu tukanene yani kana tuinele kwa ulikuwe kila mundu ni waelewa kala ungameze ndakitali ndeto sia kusiamudia ndeto sia kwa siamudia ni kutabia withukisia muthanandi wa umuthi kana nibatoneka ethwa ni withiitwe na trust issues ukabinduka mwikalo wako
ni kana mukabikia kwithwa mwandanitie wina mwendo waku ni kwithwa mwae makwiku kwa makwithwa mutona kubinduka ni mukwendea na kuumia na ibinda tathini twaidite nda twisikana ila muumite ni muumiania cia mwindha muyumi cia ukila umwe wenu na katenda nzikugenda akateka seo ni kwithwa kuumigwa no vikao bandu kaze ni namwekea lakini katenda zikauka kuumigwa katia wa thini waku nikamuinu katia wakaendee na kaendee na ukuja na kaendee na kuikanesa na kukwema kuikanesa mwini waku kwa uno usio ila twamanya kana ni twina maundu matailite tukabinduka na tuyika kila chailite. Asante Reverend tuminie kwa mboya Agai teboye mweruge siamwe ndwani twa kutongia mubea kayula wiyulo muno la wa tutomeane kana tukabikia kunena na asiaisia endwa ma Mutongo TV katiboye ne kana undu wa kuikia ni ya mutwano ni ukabikia kuoneka mitwano ni ya ito na mitwano ni ya education na asiaisia ma kilunguke nikwthi abalaba tekwe kuikiania bakumila ithoko balaba tekwe kuikiania mutwano kethwa tena stability nando makethwa na kinzika ikatonyela kiwiuke katonyela imena ikabikia gutonyela nando ingi mai affect watasiana nando alangi mamekonyo endo katunenge kuikiania na oti yikiania titambita kuya mwikio witu balawoi ngai waitu ni niwo mwambilile wa mitwano na alama kabikia kwithwa na mitwano ya kwaila na ala mambita kubanda mitwano yo utangi yoni na muiki yoni wailandeto mandiko makumaite kakawe wakanyu bala mamyaka matethia we amana tethia asiaisia endwa tethia antikaro na kisese chonde cha Mutongo TV nikana kondu wacho isitwa yakwika bikia gutaiwa tiyaka misila we mwene wa mwambililia wayo tukuwa ndete sobe weniwe tunenga kwa mwakakio te kutongia mubea tunenga ukoma na ingi wakata tungite kata ya isieto yaku andume mutwano ni na undu wa kuikiania wivo endo kanene na mona kithio matonya kwigwa nundu ndwaomba mundu ni kana makabikia kuthwa mitani sio ona we mwene nunene toka cia no menete mitani sio tite athimoni we ngayula we yulu muno pemba bitio tuweke sietwane ya Kristo Yesu ni twavoya. Amen. 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 Asante musese witwende bano botwabikia muthi wa kilungu kitu muthinyane wo muthi kilungu cha kathama kawendo kila tukwatiania kila wa karatu nditunga muvya kwa ondela metwilwele shemndeti. Asante nina kona mundu imuindi mutiso. Asante sana tuitambanite na kuna onde alame kioni wilo elete bala wiindi atutungia mubayo umanya nditunga muvyengi kondu wa Reverend Masaka na ndakitali Mrs. wake Dr. Mary Masaka nundu wa kwithia mwoka ngaiya mwikenesa naende mwitwika kio cha mitwano ilengi twende na unene naende nginya wakati tuukite tukakwatia nengindi ni wa kilungu kingi cha kathama kawendo kwendea mutwano museo tuku museo na uyithi wa nevinda isio wendo ukauswe nyumbani yenyu na mutwano ni wenu. Bye bye. So bege tuicheta. Bye bye.